Nonsia abo Ghana desha munyina adwoa kwaba ediba DLFM 106.9 Ebraso so madwuma kase bo a yensa so enimeli yetenase ne yedemu nsuom nyinada eba ebesomo ne yeka wo sensema wo yaboaboa no se o madwuma kase bo no ye kruche ne nyinada ekuya be fontentan kase ne so DLFMonline.com afi kase bo no so enam DLFM app no eye adwuma and if you sit app no so edem bomode na download ye na search DLFM 106.9 kase bonam so obenya bi ne watie edi amayen afi so eye Facebook no eye DLFM 106.9 afi so TikTok na YouTube ne nyina da ne nyina ye DLFM 106.9 kase bonam so ehunfoni ahodo ene videos ahodo nyina nam so ano so obenya bi wo so na wahwe edi amayen enumere yi ensem titire bedi kase bomu akotini bi ene sem Ghana man penin John Dramani Muhammad Kata Bonten abekasa echirim sem Ghana de hia abanda de twa mu nansenya den ebo mu den sem monkwankwaya mansin krache enkosom sene ukodi dwuma ewo metropolitan municipal na se district chief executive wa dwumadie no waje e de free winsem emu nchiremu ewo kaseboi emu Enquiries forestry manager e de abetuja echiremu se Oha biara anasem fumso biara yenim sie ya ebetimi amaja hyehye aba no enwo se yeye ene do yada empenifo moden akwakodi nhyiamu na ne nyina ne se omanga na itimu sese no enyinam kane ahun sensem akwakoye boachi bi dinti sese amekese Ghana man penin bema oboada John Dramani Mahama etun ato abedwaku anipa makoma kudum yenu akwakosi nkonwa ehu kwampa mefa so Ghana nyinam kane no ebetimi egina ne naso no sumu nkyiremu ewa kaseboi emu Atihimadi atu gift chum ampo for anim se esa ni nwuma pa odi ntina ya de abu aka not for de omo befi ni yie pa ewa kopie mu ewa yendi watifido matan mu am abante bi wabomade atena se din sa wanya mfinhia ne adununum wahu abaye a wanya mfinhia no edunum ohwa abaye wani din sa wotumponi ne waduane ne senti watumi asese abaye ma esi amekese no eposifo nsa kan edimu kiremu ebesomo ewa kasebwe mu Shatawala ye nina ye nim so no na ye dance king ewe ye oman Ghana mu etimi afri Jamaica abedu Ghana asumdwe so sema no pina kana obesom se omadwuma kasebo ewe DLFM 106.9 na mekam se ya bofu bi ada no moso ya sene se enume no nsia kasebo ye ntena se ne mfa mu nsem nyina da emesom wo adwuma ko edika no eye cross communion one ana se dodo abodom la ne se rabbi communion minima da wo ya nkwankre wotai edi communion no edi udwuma de amesra wada enkonam kwa ho enkoto communion bi abedi bewie na afine kwa koja oyade we de papa no dem fuape ni nyina da eye cross communion wan ana say rabbi communion ni senti nan sen kofitera kase a waya na anim atoso nyina no we odidi ni dwuma mesa ka wo say we ye nsore na modde Yesu Kristo ka kire mo say bosum du amontena se ne mu ne di konkron fanya ne nkaye de a communion behia e bosum bia no ni nyina da eye cross communion modde na kopie mu o men distributor na ye Frank Limited sanso na kopie mu Grace as Finance ene so butu danso man so bowure mu a wonsa ebetimi akabim ena afi all these supermarket organ mu bowure ho pe ka kire woro mo say wo pe cross communal babo ma wonso wonsa kan dwuma dia hodo awudie no ne metumi akon ye pa etimi etiamam wo pe dodo atu afren penifo energy mu enchire mu enyina 0248288788 0248288788 Opebra mu ni yewura nte wo se obiara etimi no munsuo bebre se na ebe ya yapomudin ho nsam ebetimi akonkan intini so wo pensu a emutine mu ya kroji anom de ahuni se Lumba nsupa ana ye nsu a ubetimi anom Lumba nsupa de ye nsu a onoma na waka wanim asio we de onoma a obroni besi a refreshing bo so watu wanim se fe intina ya Lumba nsupa impenifo epa drivers for muni mabobo ye atwi to so ya driver nani mabobo ye atwi dia and the wati asem dene entifre impenifo was 0243 101 321 and 0555 274 757 and 0577 475 343 nani impenifo entweche enkomo Eni anu miene yesi peteprem medica sebe besuma numere no edi ameje so etakrade Kwadwo krom twowe wudi hikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adwoa Agyei Sikapa yenya atenasi ne ma munyina atenasi o Lamu atenasi o Ekwaso kwaso mese kwaso ana mse kwaso ekwaso so se kwaso ade na do ba ha me fa fom nanono
Obama na no go from beti ya go so te. Sam as me va my debut. Na ma no se die na do be pie ha. Nana. Dedi kam watena si. DL News. Yamamu akwaba tumirika ne share me Facebook no so na kasebo no homfoni ahodo any videos ahodo ni nyina begu so na wonso wanya bi ne wahwe ne wakaye ho na dwumadie no adem kama pa ya sha kasebo na se ya sha asem ne yemfa free Ghana mampanin bema oboada John Dramani Mahama sesi ameke so den ka tenten e de akwakofa eye local government so o kiremu sem o maga na yatim sesi no wonimi se Ghana mampani a bisi ameke se no ne mra twama wakakotena fi bokwa asomdwe mu no eye na adedanko akufu ado na membo no ka ho bi otumi epao se kokodi dwuma se metropolitan assembly ko bodwuma honom afisu municipal assembly ko bodwuma anase wo de oya district chief executive ko bodwuma na som Ghana de a metre MMDC se no o kiremse mdwumadie no expiring date akam ne senti efri ne ko 2010 time ontumi entonkoso enmu nya dwuma bio Omaga na munyina enti wukoye adwuma next one to me physical ne bia nsie de sem kese de aje so kɔ sehwe akurase na ɔkɔgye bade pa na wodo efrisa ba foforo aba no anya de betuma to akɔso no edi dwuma biom na nkata abonten no etirem sem wonom edi afa local government so wonom act eye 2016 act eye 936 eno amendment omoye eye no edify local governance eye amendment law no eno so act 2017 no ekɔ eye act 940 no etirem sem omampanin e wo ho kwan sem otumi appoint obi na okokobdi dwuma e wo ye mensiri ni nyina mu enviso otumi se obetumi atena sem na won so a wontumi moa na odwumadi a wudie no entumi ma no dwumadi na nhyehye no enkonka no obetumi age odibre e de afri wunsem tim Ghana mampanin eye John Dramani Mahama etumi age ne tumi so ono man Ghana mamra so etumi age mpanifo wanya dibre e de afri wunsem se fri na kwade mo hwe wankɔtena office enkonkɔbɔ adwuma biom enkrata wem openipa ono ena twa nkata eye Calstos eye Mahama ono eye executive secretary edema Ghana mampanin John Dramani Mahama ode akwakoma eye local governance no echirim sem eye chief director edema ministry ohwe eye local government so no omo no homadan nsa enkabim FA decentralization and rural development eye ministry wa kra ha no krate wa kaka wono nsa omo chirim sem se de tie bia no wonnim se wo ye mensin krate da odwumadie no wodni nyada etimi edeba wiye every time de kwampa atonom echirem sem yanka nkyere mpanifo sem efiri na dekɔ eye coordinating directors a mo hwɛ eye metropolitan FA municipal ena district assembly ni nyina so no mo modern sem mo ena mbeda assemblies ni nyina no mekyerɛmansi ni nyina no atoto nneɛma ɛkɔpem mra ye papa John Dramani Mahama Ghana mampanin ɛbɛpa onipa ahodo makɔtena so akɔakɔyɛ mansi krache akɔbɔ adwuma ma ɔmaga na kyekyere ne kanko no etimi akɔnkan yepam na Ghana mampanin akase chirim sem sana motuo yi ebetumi awon watena se ayen hye mapa etumi apani papa wono betumi abeboa ma na memwo hu hyehye opese wo ye no etumi aboma mmade etumi ade memwo no asane akofom made hye nyina so etumi atandachi mamba dwumade mamaga akyeche ne kanko no enema etumi akonka woni krata Africa Ghana mampanin John Dramani Mahama akachi aba nimrei ye kyekire mu ede asom yen etiefo ye to akasebo ne so na kokobo abetodwa se eya ade amfumsuo bi wo hono ma ye ya eno na ma eja hyehye ne ba no ntia wo se ye de ba ewie ye kra e wo interview ase na ye Enquires forest manager Mr. Abraham Esel adi tudwa se eya ade amfumsuo nketenketa ye wo fie no ana nam so ani nti eja hyehye no eba esan se ye wo pebremu nti biara ye betimi aye no ebetimi ama eja hyehye aba nti yen hwese ne ye niema wo ye dada sitinem se ne be ya ye betimi esi eja hyehye ho kwan nti ode eye chopa kese pa de makuafo omukọ ahayo ene omu a omutwa ensa ne se eja biara omu beso wo nra mu no sramala omundum no ansa no mafiri osa ne be ya eja hyehye a omutimi record ye ewo nra mu be miensa wa afi etwa mu no omu mpesa afi we nso omu be record bio nti omu momodi ano mundum eja bia omu beso ewo nra mu yente nsem a odi tudwa basa abia de bakese pa eja hyehye
if you moon, you're quite no, say it one among a day, a boy who by free Sammy man, which is some media, the country general public, and say, open a seat now, open a bus and so they are, Jack a credit the Tobabino, now a dibony P. A jay say, or a good servant, now so a bad master. The Juma, a man, whying, or your full name, and never P. That's also your win a cry, Neji and someone, now fade a bad master, I can. I feel Tramono, your boss, I do we are now, Swaba, a record, fires need be now so, then no swans and me and Sabi, and your record, and a number of two, do I have I been a piano, now my years to train, the one I could say, Jan, and happy. I feel so sweet, best in fact, I shan't train, I say, oh, in Kunku, the bright car, quiet one channel, in Shrimp, Akota, Pamuso, from Fadrin, but Tampane, Castle, Sankunku, and I inquire, bang, the quiet no, I said, my dear Nasia, you do or not, a bit too for straight, we Ukraine, does Amina. We could see what I said, they do Juma. The best way say, and can proceed in our person of the ball, or Fumua, and can the ball with you, now they are caught. Now, so say, Aquaniano, Masana, SSL ball, and Piscino war, you are move on to Sodia. Then we are, Nanka, or Papa, the beer, at the end of friend say, Fuel, no, a bit national, what Papa, who now one Piscino, and then what she said, Jano, a doom cry, and Sana, a were free full moon to a call. Eni ya wuti ye Mr. Abraham Esa ono na ye Enquires forest manager no wie no san so kase o de chopper kese pa de ma omo kabia ewom eye nananom asofo ni imam se omo kasa ya temamufo ni tie ntosramala omo fa omo ne ento ye fight against anything undermining our forest no emusa ne be ya omo ka amanfo no ebetie san so na osro omo te ben eye ye forest ni se omo modia no omo forest no ba esan so manga na de forest na huhia ye pa a wasan so church niema ombetimi aye e de abo eye forest no ho ban you do be a no sabe the three pa say ye bo ye kwaye no ho ban ama enne nchirima so a beba na kwaye no so sabe sitie no sabe ye nto afoso mfa na pono na no ntino nka afoso bi ewo ho na pono da no na safo kuta ye dia kaye na yo agro control ya no ki atu na ye kodi duma ni bia na nka bi ne sa ne ma no na mo say enye sa ntino obi atimi ko kwaye no mu ekodi duma ahodo pi do ha mrama kwan na bebre no so emra emma kwan na sabe duma ye fo no no so say obakofo na ni entimi kata ne santimi kata nyankopon ani enti ye besre kwaye ho ban bo ne ho tutu ye ne bi animu na mum ye shared responsibility obia wo chefa kakra obitini aye di aboa sentrofo wo chefa the bonda uru sa na ye na nanu so sa se ni omo dia na ye no sabe school kakra bi ni akọ eni anya ni bi kakra na ye de tutu ma omo na nanu so bitini abam omo ne manfo akasa na mi fo nyina pese kwaye no so mfa so no ebro oman kra so e ko amano ni nyina obia wo chefa ntimefa akonya so na dwumayfo mo wo Enquires for district na no mamomo afinshapa na yasre oba abes obema ya hoden na etimi de bi adwuma in fact e wo susu e bebre na susu nyankopon amma ye sa hoden na ni nyina intimi mam nti adwumayfo nyina e be mo bia afinshapa Merry Christmas to all the staff DLFM 106.9. Ene ya wuti ye Enquires forest manager Mr. Abraham Esel an edi tuja say yemmo modia ni yemmo ya forest no ban na niema bia ye nim si ye betimi amaja chichi aba no e wo say ye jai kra na ye ya nsem troni sa kwade pepra ene de amaneboyi ebesum yen yanto ade oman adwuma kase bo no so a na ye bo ade awramum e wa National Democratic Congress NDC amanyuko na kachiam empenifo ne do yada etimi akoputupuru enhyamudiem akwatenase efa titru wono momodi akwadare omudi dwuma ahone ne ensense mo manga na mu no ekwatenase abopo ehokwan ho do mefa so manga na ne ya ho ne ho nsensem meche ne gi sector na ne empenifo chim se eye eguse ekodwo to no matumi atenase ehunhyepo no bego kwama boma hone ne ho nsensem no etimi ejane na so brane ndre yada mna dwumade ne ekoso empenifo ko hia mu no ena special aid edi Ghana man penin eye John Dramani Mahama eye openimpa ono eye mehebedwani di ma abra eye asebu kwaman kese abato mpeso aso Felix eye ofusuku achim
okogina mu no okase na ochirem sem sa na mo no mutuo no ebeboa pa every sem eye empemanyoko etwa mu nansen no anamo pa omatu ene abrom de oman na no esunye pa every sem wakasa kirem se wohwa na mutu ye emrempo a yeto aba na ba sesa ba ye no 2016 bomoden ekwohia empemanyoko mu eye mpanimfo ewu kwampo betumi afa so efa ya ho ne nsensem ho no omoden apant ne puma sibre empanimfo tiase ehye wono mbo nanso mu kirem se koye hwebu ade asama jesa na mo mutu ye ni nyina da no ankwan kwesiaga wakasa kirem se sese ye kese no so omoden entumi asigina ye pa afa hye pa afa ngwa krom de Ghana dumso bewuro mu krom ase no enye asem kuma kram na ese mekese no fosu kwase kirem se empanimfo akwasetena wono ma tiase ama sese mekese no muguso ehu kwampa won betimi afaso mo man Ghana ho ne hu sensem no etimi eje naso yi pa ne senti oda wese munsem e de ato Ghana fo nyina nim sem yem modea ne yanka yakoma emfanto yem efisa nyina mo kan hu sensem no said ye kwa muguso adu enam kwampa so mbeboa na etimi eje ne naso no dumso no entimi ensama biom ne se mekese no eye West African Gas Pipeline eye company penifo abekasa echirim sem eye John Dramani Mahama na memwo no wonum behia eye 89.90 million US $ ansana womatuya modern etimi ama omanga na hinam kane no etimi eje ne naso yipam na mpanifo kirem sem edumpempenso bi eye hinu mebosu metwa mem wombeka kire Ghana fo sem eye gas pipeline efri eye Nigeria memu ebepiem Ghana no wommeje mu nsakirem kakra eye nsiesie adwumade bi nti na ka ese eye hinu mebosu metwa mu mfimpim yenu ene aduonu enan mu no eho na nkasehye no esen kwamo hye ase nanso Ghana mampeni ehye se dabi omonto mbo ase yeto aba ne wie pe opepambu suma yawura mu ye ne de to so aduo no emfimpim ye aduonu mu no momoden entrase eye sa hye ni senti se ye bekase idie won behia se wi ojamframa ye de bedi adwuma ma o manga na nyinam kana gyan naso ne dia wo menze mo tabiri sika enkoto disease ahodo ene fa ngwa ahodo betia bono manga na nyinam kana no etuma gyan naso ye ntisa pa da dum so bekomu no enya sem kotra kra ofosi kwa se gemre ene sentrefo kasa ene se mu kiremu no enie. So what it is that that is precisely what has happened. Government has been, in order to address the situation, because we know that it is pretty urgent, a technical committee has been set up that has representatives from all the key players in the management of Ghana's energy sector. And they have up until the close of day today to put before government a roadmap on what exactly needs to be done and how it can be done. So you can rest assured that government is taking the matter seriously. DLFM 106.9 for the people of Ghana. It needs to be stressed that the paging exercise, or if you like, the maintenance exercise on the pipeline, should have been carried out in October of last year. Government then, the MPP government, requested that they shift it to January 20th in order that they will have sufficient time to procure the alternative fuels, that is the liquid oils, to power the thermal plants within the period that gas will not be available. At least in about 2 national security briefings that the then president-elect held with the president. DLFM 106.9. And he was given firm assurance by the then government that they had put mechanisms in place to resolve the situation, that there will not be the difficulty that we are talking about today. It does appear that that promise was not kept, and therefore the responsibility has shifted to the present government. My President Mama is alive to the task, and adequate responses will be fashioned to address this particular concern. Well, various options are on the table, and as I indicated, there's a technical committee with representation from all the key players in the energy value chain that will be meeting, and they have close of day today to present a roadmap. So all options that can be explored to first of all avert any difficulty and address the situation at hand will be put on the table, and government will make a decision based on what we receive. Well, I think that any awoti ye a special aid at the Magana Mampene John Dramani Mahama onukwenso ena ye masibedwane at the Madesha one more abra asebu aya kwa mankase abatu opesu aso ne den at the Felix kwachi ofusu enu achire no ena eye mpanimfo mba moden eye technical committee members am omukwa gina mu edema eye energy stakeholders ne so mu baako ejemre ene sentrofo etwetwe nkomo enu so mu nkire mu no enie. The West African Gas Pipeline Company informed about some planned maintenance activity that has to be done on the gas pipeline
that runs from Nigeria and brings gas to Ghana. This, as they informed, is a critical maintenance after a certain number of hours and period of running to ensure the integrity of the pipeline. Now, this work requires that the pipeline, that the portion which sends gas to power plants in Tema will be shut down for the period. The period they need to do the maintenance is about 1 month. Now, because the gas that they supply to Tema plants in Tema is going to be shut down, it is needful that we get some liquid fuels for some of the plants in Tema to run so that we continue to have adequate supply even during the period of the pigging. What we came to inform the government is that yes, there are some liquid fuels, but it's not enough to cover for the period of the pigging, and so efforts have to be made to get enough volumes of the liquid fuel so that that critical maintenance can go on as planned. So this is what we came to inform the government. Any awoti ye technical committee member okwagina mu edema energy stakeholders no ena ojemre eni de ekase watwetwe nkono mu kirem ze si ade enyinam kane no saban entimi ansore anyina ne nanso panche hye ne yamade a ebegeta ewo manyimu mu kiremu ene yede asumoi Yanto akase ebone so na oba ahema edema atiwa Abuakwa North Municipal Assembly no wo epoye mantem ye na brimpoma amuafo no tosumienu aboye outgoing member of parliament eye Gifty Chum ampofo abaso ye papa o chese se ba impum tujuma ya de a ono na tese wo mfie watwe a etwamu yi or the sansem way atujwa wa bra MP Emma Omo eye fully furnished community based health planning and service compound edema ya eti community na o kire se eye de be bua ma ya rehwe akoso yie pa we na ye na brimpoma amuafo no tosumienu eka se eye de ogidi se obehu Gifty Chum ampofo se ogina semra hye bedwani e wa afi 2028 nim se na be yo betimi ato aba ede ama wom a o kire se ya de amahye bedwafo a oma bedi Abuakwa North for enim nyina anya de omo ye adwuma tese se na Gifty Chum ampofo eye adwuma ede ama wom no into oni ne yetemamufo e wa Abuakwa North de omo hwese 2028 obesan ye gina se na be ya omo beto abama no amana beto a enyuma pa oye ne so Sanyana MP Kano is one of the greatest day. Amen so me betna etihima akunya sunu na enne chese mani jeno mintumi ehun sanya me express ya kiremu na ne edikan me gina mehene be ma eti ewu akwa akon ene eti atankonya nyina anemu edi aseda ena ema na edikan otodi amponya nkopon so wa man na dey abetuye na yehu saa ade fefe yi na ye nyankopon firi ho a yesi nyankopon ya ade a onam nipa so ena eje honorable mi hu senia ye beda wase eti my dear esese ye da wase pa fisenne wa ma ye hunu a ye nwen hu bi mpoda se eti hanka ebeba ye di nyankopon hira ena ema wo na adwuma pa wa beye efie nwotwe ene abosome nso a wo ken na ne mpompon so ne na wieye no eti ha ena abefi eti ahoho apa yankopon enkoso srawo na wokwe ni awokoye bia menim so obesia abasani ayebi no moka ende enchekra na yankopon srawo na ne awokoye bia no oma no enye kese na koso nya enu na wieye no eti ha ena abefi eti ahoho apa yankopon enkoso srawo na wokwe ni awokoye bia menim so obesia abasani ayebi no moka ende enchekra na yankopon srawo na ne awokoye bia no oma no enye kese na koso nya enu nyam ewo onu yankopon ni nipa nyina enne eni ya wuti ye eyoba ahema de ma eye etiwa eye na brimpoma amuafo no tosumienu owie na ye outgoing member of parliament eye Gifty Chum ampofo esode nsem etuja GDC never ye me last official assignment so you can the 8th parliament and
ya memo mu nsɛm nyinaa in Kufaro's government me ye dwumedie e wɔ nipem sɛ MP for Adwoa Kwadwo so far as the 8th parliament is concerned. Eye dwuma ben sane me kasa mafo na di kan yaka no. Se wo hwɛ tia, wo bɛka sɛ o hospital water front ya he ya, nso bɛfa ka hwɛ kɔ fa ka mienu. Se wo yɛrɛ po bɛfa free ha kodu station. Asana for station, ekura kodu, me na bɛ sɛ center junction, asa wafa taxi. Enti na kyerɛ sɛ o se bɛkɔ kokora ntumi nso ɛno nso saa. Enti na kyerɛ sɛ baby eti wɔ no ho bɛhia sɛ anadwofa bibi akɔdu. Wonam kora wo nan keka bɔ ho ɛsɛ take you pressure obenya baby ewura sɛne ɛbɛyɛ na ayarehwɛ ne ayaresa ɛbɛyɛ ntɛm de bia doctor for ka sɛ yare bia kum na mom sɛ wonya baby ɛgye ayarehwɛ ne ntɛm a sika ɛntwo wo mu de na mom ɛbɛtumi apostpone no ama wo kakra ɛno nti nkɔmmɔbɔ kɔ we na hia sɛ ɛtumi yɛ bibi in area of health service delivery ɛma abusuafo a ɛwɔ ɛti ɛno nti nkita nkɔ bebree na mse saa deɛ yɛbɛyɛ chip compound na nka chip compound hyehyɛ deɛ nka community no ɛma yɛn dan no na aban no ana stakeholders nso yɛde mfidie ɔyɛ hyehyɛ no na aha ɛyɛ nya no saa nti wɔne wo maame adwuma wo bro regional director of education teacher ni mpani Eniya Awutiye eya outgoing member of parliament Edima Adwoa Kwadwo eya Gifty Chum Ampofo amanibuo yen sentro ni konti hin Kofi Obo ana de besum yen ye to akase bo no som nansa ye bekọ ye nim no tiewe meba da bi o oso omo Tu be sia Ghana plantain maba but me boy nigga ai am from Famba so den enwa na me gumi den enwa wo adwama yo se pacha ai o chiam ye nim asem ka o se nana wasumam ye to akase bo no so ye mo mfa nwuram e wa tifidu matenim ne enkopiem e wo yendim na wra hosem e free yendi eba e kirim sem abayewa bia wanya mfinhia no edunum 15 years otene baabi onka bi nhemu ne mabaya no no ho ofepa wo so no na chi nso enumnyam ho pam no owura bia wanya mfinhia no edunum 25 years obomode hwe abaya idin sanos abaya pa 15 years na ho ofese ye de ubenyine de anya asem kuma kurum entu ohwe abaya nanim din sanos debi abaya we me do ya de beyi no bo modin afa kuntu na se edada abaya yi saa oni abrana mensuma o ho ofe o yes makro no oba na man ka crash ne botom ka kran krasam abaya yi ko baya senior man o hwe nanim din na opa bi ka kra ma abaya we di ye sana de ode ma abaya no wudi pe na wada se to kojo to abaya yi da ye pe eno pani bo modin akọ na chi okwakotu free kick se de Ronaldo anya free kick no be body ahye goal no sa pepe okọ na chi sa hwe din no ti se abaya yi na kwantimpon yi so ene ahamre na ohwe abaya yi kwan a yedi ketepra ede asisu na jese o mas krachi ya sesu nu nyina ama kwa wra ho sempa wa yendia enya sem kuma kram na ese amekese no post form wo yendi atimi ache opani a wanya mvinhia na makoma kwa dunum se watumi atena sem na wasese abofra wanya mvinhia no eye edunum pe 15 years kwasi boni baka ne say defilement with the way de enya de wadu mvinhia be yedun wotwe konti entimi nya rape efisa Ghana mara ne kirem se abofra onya nu mvinhia dun wotwe kro no wona na dape wasese no ni senti esempeni foto mechew edukogye man na mra etimi enu edipam na ro hosema efiri nkra we mu eba no ekirem se onyina owo yendim ne den ezeye zohe na wakasa ede adesre ede ato eya abofra ne papa ajisafra ya sisi ne papa ne den ede eye Abdullah Yakubu anim so osra nata asem we no omomoden na ka onyi asem no emframa nya ndia himfie na mpanifo ntena asem no so na omo nsiesie ne ye se beda eye posifu aka che de emo akra nanso abofan papa ekirem se asem we de epantoma ne senti ontumi ntena se empeja asem we emfa nkwa himfie nti akwaye nsempie o kirem se de ado yi de Ghana fo nyina nka bi mfama no na afinso posifu nka bi emfama no frize de ado no ohia trende ne se betimi aboa na omangana kura yetimu no se betena se no bi ba onka boni mfanhye mu hwe na kwablane ebetimi afa ne pen drive edan do information ahodo abaya ya se saa de odwuna wonte ase wensina manebo a ewra ho sama efiri yende ba de ye kase bo animire no yede mu nkire mu nyina da
ede eson wona yentwa ye ho na yamra ye bra kasebo ne to aso no ye de ebesom yen etiefo Makwantu ohun eye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe kradie, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, awo Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudie nti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. DLFM 106.9. Yantu akase abone so ewe nije diemu dia na chese Ghana ye dancer artiste Charles ni ama mensa ye na yenim se fele Shatawale abo modin aba bedu nkampu primantem ha wa bra okọ performe we Vice Cartel Freedom Street concert no Kingston Jamaica nimno na chese wa ba bedu oman Ghana asumdue so na ye Freedom Street concert na ya dia dancer legend Vice Cartel and di anima official ye Jamaican artist so de ya Shatawale onu free oman Ghana mu eka ho a okọ performe sronko kra e wo stage ne so a sane oni ye audience na relate ye no ade Vice Cartel amani abodin se on na ye African king o chere se ya ade a omo ye collaboration crowd enyon foforo aba abetu eye mountain so we na o chere se ya ade anani so de eye ne fans na ye mani ye pan san se obedu eye Kotoka International Airport no ade ane fans ne be hia no e welcome no wo kwan fefe so intoni central for twetwe nkomo na o chere se nani agiye papa ye fi se ne fans no so mu ni honom a oni honom ade o ma chere no dosoro nko pan hwe se ne asi a ne career no wadu na chere se ade a wadu nanim ye pan yente nsem a odi tudwa. Well, I think it's been beautiful. This is like a dream come true for Shatta Movement fans because, everybody knew Shatawale from day one doing dancehall and, for me to get to, the level of, Vybz Kartel and, perform with him was the dream. So I think it's a good feeling. Well, for Vybz Kartel to endorse somebody like Shatawale, it's like Shatta winning a Grammy. You understand me? Because that's a global icon there. Vybz is, an artist that everybody loves in the world, and he's one of the greatest. So I'll say, for me to get to that level, to perform with him, is like the greatest achievement I ever won. Because I was coming from America. This is my first time in JFK that I saw Jamaicans taking pictures of me. Like I've never gotten that reception before. And even from other places in Miami that I was, people were recognizing, whatever. So I think it's one of the greatest feelings. It's like Grammy for me, bro. The reception from when I landed in Jamaica to when I got to my hotel to when I got to meet Vybz Kartel was crazy because everybody was calling me like Shatawale, and the song they were really talking about was On God, Right. So that was where I felt that, On God has been a great song for me in Jamaica, and that's why I performed it. So the fans in Jamaica, is big. Like, Shatta Movement is big in Jamaica. It's just that I need to go to Jamaica more and, have some time with them and, promote the songs there as well. Well, I think my team just had to check the, algorithms of the songs, on my streaming platforms, because Vybz Kartel, because we were entering Jamaica, that was when people started researching for the songs. So that's why I performed those 3 songs, just to make the market, very, open, so people will know that at least this is Shatawale, because that's the songs they've been listening to at that time. I know people were saying, why didn't I perform dancehall king at the Ghana? That DLFM 106.9. And ya wuti ye Ghana ye dancehall artist Charles ni ama mensa ye na enim se friend Shatawale na oba Facebook ni so ye DLFM 106.9 chese video ni twegu a Shatawale na etutu ntoma ye chese ye sini hin kra ewie nti bra Facebook na behwe yentu akase bono na video yentwapo ne yemfe ya nimfa nkyere mu awama no ne ensemum sisi ameke sei Senegal ana afin so ye Chad
ama mienu wei wonu mani abre party se be krodom wonu mu kirem se eye France mampenin Emmanuel Macron waka nsem bi e fa bi ma ho e kire bi before nyina sem e before de je se eye mmomo awie pa na je se mu wura fi encha kra na mu wura fi ntim muntumi mfa na ase ahodo emfa ma eye French man no emo ahodo a ye de aboa eye French man no anase ye de bo bi man senti sa na ma ahodo a e bi man mo ye no enya de e konka ne yepam na nyina ne sem eye French eye president Emmanuel Macron wakase kirem sem e bi man ahodo a ye wo ha titiriu ene bi man mu e tse ne tifi afam Malifo ni Burkina Faso ni amama ahodo aka no edu pempenso ma mutumi tena sesa na mo hyehye ntokwa ahu eye manyosem ho ntokwa nti na mo ko na mo ho akere mo behia ho bambo na France foi abomaden etimi e de asrafo aba abeboa mo pam nanso mu wie pe mo mfa aseda mfa ma wonom na nsenya da wonom mu kirem se Senegal ma no ana afenso la Côte d'Ivoire ma no wonom mu kirem se eye asrafo ahodo a wonom efri eye French emenem beboa wonom entokwa ahodo no omu hia obia bio obia meyi ne de hye enfanfiri wonom krom ne o ma hye so enko yanya nsem wemu no ene eye France mampeni eye Emmanuel Macron e kirem se ebi man pa da nyammianim nukrenim ya ade ama mo munni nka ye nti ade ama ye no enya de pakram sasa nsem we mu no ena Senegal ena vinso ye Chad mpanifo beka se kirem se eyima upro udwu ho papa na mo sa na motem mo bo bi man wie pe na mo sa akofo ha okese asa beto ye so ne senti sanya nsema wodo na mo ka no eye contempt wakasa egwa bi man hu fi pa ne senti ebeya ko gina simpie so na pachaw na kache we se fa na nyina se asema waka ye de fa bi ma ho no nya sempantim e be nyina etimi emfancham na kopemu awo chadam wono mo so afo hwe mo amanone ensensem so ye eye Abdulman eye Kula Mala wode akotudwa etim sensema wodo panini ka ye no eye France eye president e ka ye na yade am eye contempt ndoma pa bi ma nyina cha wonte sa de am enya de a won betimi e de acha ne kram ne sanso na ye Senegal prime minister eye Ousmane Sonko so abeka sa etim sem sensema wodo a eye France mampani abeka kanom enswani enya kura frisem wo hwa mama hodo bia mokoba wa momoa e de se bia Libya efin so eya mama hodo aka kanom ombo mu wie ye pe eye kotobeku ma o masa de ho aka se de ato amoso enem ntokwa hodo esore ye no mantumi anso no senti fense sem na oka no enye ntefri na ekono mo no ho modern sense ma do oka ye no onfa chopa kese fama na bibi ma nyina nso yebo entimi ento yejem weni crowd so am efa ma ne ba de aka se ba nimren ye de mu nkire mu nyina esom yen etiefom wie yenko Facebook na adwentra de se de aba no yemumu se pon ne yemfa ma yenetiefo no we efi piaga wo kirem se dumuso grandfather Mahama is back yo yedase nana kwabena owusu eye pantalon ono su kirem se DL news no size senior yedase pam ba Mahama oboase kirem se the entire oboase east and half in west omu kirem se efi pa zoom lion fo moja adwuma na se ma bora dikro ni nyina fa so ne sent monko bo mode yanko ya adwuma na ne ma enko kan yedase Action boy ATM no kirem se Nhyiraba Kwadwo Sammy ni Adwoa Sikapa yewa mu nyina happy new year na yeda Ghana sense o mampani foforo nso yetimi de neto e de se banwa so yeda se pam Richard Aho kirem se nchie kese pa enko enfama Pentecost eda Nhyiraba Kwadwo Sammy ni Adwoa Agyei Sikapa evize kese bo no eje official egbegbetire station won mo kirem se DLFM next kese bo ni mo de pass abi anomanam we so ye Pedro wa eye Madina eye Enquires no temsem kase bono hwe life pa na muda ho pa ne senti oboya baso pa avizo osa okire se okra kase bono edi free eye Indianapolis e wokumase tanosom Kesme Johnson yedase senior yedase pam wesu every eye Godwin eye walanyo eye kojo eye kruche na otiremsem ohwe live edi free eye Ashiama yedase senior wonso yedase pam we again ni yeba wontem animrei asema da proso enisem yendi abofra wanya mfinhia no dunum pe 15 years owura bia wadi mfinhia no aduonum 25 years atimi akwasese no ato ahye ne so ene nata adana du ne nantemu sade atini nyina de afiri honom na asema no wo court anase police station ewo yendi nanso yendi hene ne den ade na zohe o kirem se aka ne papa no abofra ne papa enkoyi asem ne fama himfie na mo hwemu nka nanso abofra ne papa ne kirem se dabi o patenten ne senti ontumi mpagya asem we ya eye wudi sem sa efa nkomo ohene asem we Ghana ni wote a usomu sen papa no onfa asem ne nkomo ohene nka anase onko so ama asem no enwo police station na police fo onfa asem ne court na mra ene ablante no eni fanafa adwonche ne fabula 0534050199
0534050 and 0593406565. Hello, Majo. Senior, within my Yakasa free. All right, Mpacho, me and you. Papa no opening. We yanya sama yakanu ufi. Sir. Okay. Me da se pa ya me nshraw. Hello, Majo. Yeah, I probably today. Yami Adam, senior, within my Yakasa free. Yes, I'm coming because I do doa. Bra kwa me Pacho me and you anymore. Na me Pacho, you know, Kata, no, you know, Oba. Yeah, say more Oba. Now, who been bad of Yakoya and Tana that I'm not going to also go you through or no, who can you through another away at the other? Oh, yeah. We should put another better with you. Papa, the money to Yatam, why? I will police station. Yo, me da se pa. Hello, Majo. Good evening. Abi netizay. Yami Adam. Abi the SCN. What's the home saying? Papa no money as a member. Okay. Yeah, that's a passer one so basso. Hello, Majo. Bema Pacho Majo. Yay, 49 Nana. Brabeni. Senior. Yeah, Temo. Yes, you are you. Kakra Benya Tafreo. Kakra Benya Tafre. We will be near Yadia politics to Eddie Akosa or Henensa. Bon, Yadia politics to a Friday, we are more smooth than I, we are more smooth. Yadia Shem Yakosa or Henensa. Yes, and Yabia or Henena Walker or Henena said you or no, or the prison wrong. Was the prison? Was the prison? So to will be Maniana. Papa no, one mass and what echo. Sabi mube chana su kura afri kuro mu a omun chana su. Okay. So mube chana su afri kuro na watimu na omun chana su. Omo asem na ngo police station mu onko yihwe. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Police kakra wajindi. Yam fa abone so ho. Yeah, that's it. Police sa fa ko. Yo, yeah, that's it. Nyame onhira. Hello, Majo. E pato ye Nhyiraba Kwadwo Sammy. Hey, droba. Achima dukro. Akra afishapa. Afren komesa ya ho afese ne nyina yete ase. Okay. Nhyiraba. Senior. Eli mesera bisu. Sabe mpenfusi. Asem bi enu wane tenten wale sin nipa anu da. Asem ko nipa na ba. Sanity. Mesera bisu. Ye fa asem ko police station manyin yi me efie da na. Oh, ye da. Na me pesa me chema adwene se. Ye wa asembu ho a ne sen ne wo so ka ye ka police station ne mum yang timemfon bote nyina ne se je se ne oni pa na ko yen onko jail anase won faran to se no ya ne ye hawo. Okay. But ye ko e chi a otwa wi obasa ba back but se na se nka wonyi me firi o maka me je se nka mfumu so bi anim. Okay. Me so me da se pa. Hello, Majo. Kwayo. Sa kwade. Majo. Mejuso tema community 11 ma yenti wanumre. Na what to say? Yami Adam Adenkwa no Agyei. Bia ho ye. Yami Adam obi atiapo. Say mi gidi say. Papa no police for no omuni yin. Monko ya asem no emefu. Oh, okay. Entra ya. Okay. So wa wo papa na say ubi akosesi na. Na yakuma ya. Ubongun se na kwala na nya infection. Oh, pass see abofra na kwala the hospital o je ayare. Wa sho. Oh, ndesa na akwala no na afraid say 10 bia atono so. Onyi kura na no kaya wan we yi kura. Ye emema no kura no ukọ no ho a. Obedwane. Wan we ya. Ye mbe shishin kakra. Sak me da se. Medase. Hello, Majo. Hello, ofa man ke bo mo be tema. Ankra bo mpacho anyimre me yente o. Afa no de papa no. O ka po before was na ye fe de when from the council. Okay. Ama ayen se kene ama ibi mo so wo so ye o ya wo ye da mo kwese de. Wo so onyuma ba wa so ma ba.
Okay. It is your cover. It is na because no now kakata wa juwe You onka which is on aban meaning. Okay. Yada sepa ankrebu se won so wo ba so. Hello Majo. Daleta. Isinia. Oh, medaleta. Oh, champion. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Oh, Miami senior. Wow, senior great you feel. Oh, bema ba. Oh, daleta, tell me be adwuma mu. But ye heard him. Na da dia na maame ne say ana obi say yenka na ofie no. Se wakwasese abofra, obi akwasese abofra wanya mfihia du numpe we yendi. Ena asem na akọ police station na wonyina wo kurom wase da bi nka papa na mpene yenyi asem no mfamfiri. David. Mpenifo se kompo edro yen fan stress pompo so. Sana ade baby ade dan one fan to e free to. Okay. Enti so wuntimi mfa kompo edro stress pompo so dia asem ese ye police fo asem no yen fan be fie mbeka. Okay. Asem so e ye kana hemfie no yen fan mba police station mbeka. Okay. Enti ni pakro no be Ghana fo binum pesa ade no yen yimbra fie na ya say asem no sesi akola yi ohu be ma bia obedwane o. Ya say ni future. Obi future wife o. Bon, enti nipa no baby amrada no yemfa nto na yentwa ne damage. Medasi na ho man afoforo nso. Medasi great. Meso medasi bebre. Hello Majo. Hello Majo, Nhyiraba. Senior afen ko metwen dade wudi na bia kasa free. Me ma ona bo transport and so Sikapa. Obetepa. Me pa so you tell me Benji. Okay. Me kasa fisher man come 7. Oh, okay, senior. Ma honorable transport and Sikapa. Me pa so last year in limited the program so it's a different program. So we can say not for me there. Attempt as you know no in them say now some na police. Inti ni amet lene say ade ayam brano ayam bra. Okay. Ade ayam so enye. Okay. Inti mestre onye na no we dia na na le kwa unemu. Inso we dia yama embrano enye ejuma sani ase ye for America ye simbra ye ejuma. Okay. Ye for England embra ye ejuma. Ye for Canada embra ye ejuma. Nti aba Ghana dia embra ye ejuma. Mate. Iti we dia ema embra ye ejuma. Iti say ye obi ne that him. Yo. Ye da se pa. Mate, me da se. We dia ye ni na embra nkasa. Ye da se Mr. Benji. Nyame onhira opa. Hello Majo. Praise. Hallelujah, Mama. Where am I last caller? You, me dance pa. Okay. Let's throw in the same. Actually, you want to send this and say, Sansa in a feature of an assembly fire, or better with Fiana. Mean close to name of your first defilement. Yeah, sure. And my friend, upon your map, police phoning your muddy. Okay. Boko. You. Me dance. Yen so ya da se pa na wonti ase. We na Ghana de hye ne ye begina we so ne de kasebo ne nyina e de asi kasebo no semufo eye maze mebel entwi ne se mu e de ma yam do de ko piem o Facebook no eye joint operation be ma Telegram ko fiteda and afinso eye DJ Malion ne bo ayen e de ko piem o Facebook ma wonso wonya bi na wo hwe ye na dwonkyere we ye Asante Joseph no say Asante one o de firi eye boga eye zare o kirem sem kasebo no o fili e rough ya da se pa senior nyame wo hyam enianu mienu ntu a yebesum wanu mire no edi amejeso eye takrade kodwokrom tobe wudi hye konkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy B miniminu aba Adwoa Agyei Sikapa. Yes, sorry sway na be matenten gramo DJ Hitman is happiness. And again is back to the subject. DJ Hitman say na yetio pata pa